กุมสังนิสมนิเลปทุมออกโตบาร์นิสมนิเลปเรียดอันนี้เรนโบว์มิโซชแนลทิร์ตูเล่ไงทัตุจงเตอินซาวาอินจิบายกันบุกเท้าอาเจ้าปาเลสไตน์ฟิร์เฟียกพอลเตเลอิสราเอลอินเบนาเวนจมาดาร์สมประคัดแข่งขันนุนนัชานฮีอันละปุนเบลเมกเจลากาซาสตริปเชงปาเลสไตน์เฮาตัจูอิสราเอลแอร์สไตร์กวางอินตุนาเฮียนอัตตัวตูวิกติมจอกอันนี้เมกาฮามาสวินอิสราเอลอันเบคาอันติฟูลเอาเลอิสราเอลกะอันทิลติสวลมิสเทคเลียนเดอร์โปลนีอันติยาอาชันจูออกโตบาร์นิสเรียอิสราเอลชิมลำปังรัมบุงเทรนชูงะมีเงมาจัดอันรอนทัดริงอดมายาคาทิลเทงชานเลตนะอิสราเอลินอาริปลายนะฮีอารบุยติจงะสอยดอนจวนรบุยตักอันนี้อารับทักจงะทีรอจวนมิคริงนุนจานหันตัมโตเลียรับทักตักอันนี้ปาเลสไตน์ละมาริงอดโปเฮียนออกโตบาร์นิสริตรังวอินออกโตบาร์นิสมฮิเลปริตเทงเฮียนนุนจานอมโตจงฮีมีสังสริจัดหุมอินหันตัมโตจอกอันนี้อินโดนะอินทรันหัวขานมุนตัมตะกาจวนอินเทอร์เน็ตอันเป็กชวนมุนทรันขัดเตติเชียดอันนี้วางอินกาซาสตริปช่วงเฮียนอินเทอร์เน็ตมันไทยเหล่านั้นมุนเอานวลตัวมาเซวอินออกโตบาร์นิสมฮิเลปริตาเฮียนอาจว่าอินกาซาสตริปปุ่มปุยเฮียนอินเทอร์เน็ตเล่โมบายโฟนเน็ตเวิร์กจงโปเองมามันไทยอันนี้ตะเลาอันนี้อิสราเอลไฟเตอร์เจ็ตตะจวนอันทิลตุมอันละเล่นช่วงเหล่าเงกาซาสตริปเชเวลาเฮียนอันทอกวิ่งทวกรังFox News จวนรีพอร์ตอันเป็กดานินนิจานาริงุดปอกขันที่ปุยังไม่อิสราเอลไฟเตอร์เจ็ตตะฮีรอนทอกกินกาซาสตริปเวลาเฮียนแอร์สไตร์นัสตักไม่อันเนียปอนลำขมวลหูทยาฮามาสมุนมาตั้มตักตะจูตีเชียดอันเนียUN General Assembly ข้าเก่าอันนี้ถูกกันโดนรีพอร์ตตัววันนี้เฮียนทุดลุกนะอันเสียมไทยตัว UN General Assembly เฮียนทุดลุกนะอันเสียมดันจวนฮามาสเลอิสราเอลเตอินกาเมกนาวังเลบวยนะฮันอินการาอัจฉริวังเฮียนปาเลสไตนียนมีปุยตั้มตักตะจูตุนาเฮียนอันมาโมจิครั้งเตดันจ่าสักอันเนียให้วังเฮียนมีปุยเต็นอันมาโมไอเลอินตุรเตอันมาโมจัด humanitarian aid ที่เป็กอันนี้ไทยนาตูรินอิสราเอลฮามาสเฮียนอินกาไฮนะอินรัมไลลกนะในตูรินกันดูนิตีนเฮริสโลิวสันฮีปัสอันนี้ UN General Assembly UN member รัมซาสมนิเต็น resolution ทบจงเฮียน vote อันเปียอาดูดัลจงอิน vote สมปลีฮาวมปกาติน abstain vote อันตีตุยไลรับปดิ้งอังจีค่ะรัมสมลีเลปังอาจัดอานุมบกอันนี้ UN General Assembly ทุชวกฮีนิมินขันปวนจาร์อันนี้มาเซวอินออกโตบาร์นิสมนิเลปริตาโปเฮียนอิสราเอลชวนแอร์สไตร์มังอินฮามาสโฮเตฮีอาเบยชุนจมเจลาวอินเทงเฮียนที่เซนชวนนั่นแหละเชียนรับทักตักจูมูตูร์ฮัลโหลมจุยเจลนี่ฮันตียาให้วังเฮียน UN General Assembly ทุชวกฮีอิสราเอลเฮียนเนียลกัลนัทโฮมในโลมาสลาปอมาตุมเลมเหล่านี้อินอันเชบกอันนี้เฮตียงบรกเวลการาเฮียน US จวนทุดลูกนัทฮาร์ฮัสเซียมเวเลียฮามาสโซเตลกาเฮียนเรกนะสังสนฮับวนคุมเลตัมเมียมายาให้ฮีฮามาสโซลกาเรกนะ US สินสังสนกัลปุยตุมนีนะอันนี้เฮตีรัลเฮียนอาเจียสินรีพอร์ตอันเป็กดันจวนอิสราเอลเฮียน UN General Assembly ทุดชวกฮีอันปมโดนเหล่านี้ฮัลลันนัจูอิสราเอล local time นิมินจิรตบนีอาคานอิสราเอลจวนกาซา ground operation อันไหนจูเลียนทำจอกินอันกัลปุยจันตาวันบรัวกัตรังอินรุนนะฮีให้อายรับทักเลยให้อายนัสซากัลปุยไงนะฮีเอามตัวจวงละว่าอาลิมิตอัดแห่งตัวติดจวน ground นะอิสราเอลตะฮีลูตินอิสราเอล ground force ติดจวนหัวมเจ้าจอกินกาซาสตริปชุงฮีอันลูจิลจันตาอันนี้ Reuters News Agency report อันเป็กดันจวน Israel Defense Force อันทุปวงตู Rear Admiral Daniel Hagari จวนนิจานะจังคานกราวนะอินรุนนั่นแหละอินเบยนัจูหัวมเจ้าจอกินกัลปุยเล่เลียนทำจอกกะกัลปุยตรันอันนี้ตานี่อาติยา The Times of Israel จวน Israel สิไปตันเลยละมาอินรุนนะ Ground Operation ฮีหัวมเจ้าจอกเล่นัดจอกกะอันกัลปุยตากวังเฮียน Gaza pum puichu blackout anita zana po athim ta trup maya
ti chuan a thei chen oil manga hanlo ti nun internet service zongjong tele mobile network service zongjong te po a thi taveka Hamas hoten border fencing ti chia Israel ram chunga ron luta mi puinu naw poi soilo te anron thana wang khan an chen mun Gaza strip pumpuya hian thimin tha hazar ta mekani antibok heti lai hian the Jerusalem Post chuan voin October nisom nile pariat jingdaruk vela report anpek dan chuan Hamas hoten Israel sipaite Gaza strip chunga lodang chatin harsatna hansiam sakani tin han reporta IDF personal tren khattele Hamas terrorist firfia pol hote hi Israel sipaite Israel ram chunga tanga hanlu tranna Israel atang chuan marlampang ania Gaza strip chimlampanga anlut kha ania ti chuan Beit Hanun le Burej refugee camp Northern Gaza Hamas firfia pol ta hian Israel sipaite lodan chana turin Operation Encounter hanai veleta the Jerusalem Post hian tukin jingthleng khan Israel sipaite lodang chata lodau dal hian Hamas firfia pol ta chu hanchemeka Israel hian leilam atanga in runna engang chipo ron kalpui sela lo beile turle Palestine ramlua chin venghim tur hian engtiklai point kanin peya kanin ready rangani tin Palestine Hamas hota chuan thuchua ansiam zuibok Nizan tila Israel taima chuan tukin jing dar ni vela khan Israel ramchung Gaza marlampang bordara abik takin native hasara khole ache vela Palestine hota chuan rocket anon kabluta heiwang hian he khwai hian rocket siren chu tirik zui ngal ania hei hi Israelin van boru katranga hanrun nale ground na hanlu chil na hanron chanlet na anidau barin hariata The Jerusalem Post hian report anpek zeldan chuan amalokin Israel Air Force ta chuan Hamas ho tetar katin Northern Gaza Strip hian airstrike anvanaya hemi ronchanlet natan hian Israel ampan hian Gaza Strip atangin rocket engemozat anon kablut leta ani mase Hamas ho ten rocket anon kalu lewang hian chetna lian tham thleng soitur aumlem lo ani Israel chuan van boru katanga bei pui anthak zoa hian nitni kalta khan Gazaram chunga anchet dan tur hi anpong zara innudo hun athen malo chuan Gaza hian Israel sipaiten leilama hanlu childona hemizoa hian tuipui lama tangin 13 naval commando ta chuan leilama tanga bei pui thak na chunjam turle tranpui turin ruam manna kansiamani tin anpong zara Tichuan Israel Vaukam Mediterranean tuipui vela Israel sipai trabik IDF elite Sayyetet 13 Navy Commando tele US Army Special Force tachuan Joint Combat Drill anai tamup mupmaya he drill hi ramdang ten tuipui kaltlang le van boruak kaltlanga Israel hanron bainatur lodang chattur anai baka thupek anmu vele Gaza Stripa lu chilinemo Gaza Strip chung hi tuipuya tranga nasataka beizui turin engkim hanin peivek tobok ani hetianga US Special Force tele Israel sipai thate tuipui lama indaunun chan hanjir tak chema wang hian khovel ramsang sangten nasatakin hansoi sela mase US chuan Israel hian ama inveng him tur hian dikna chan vo hanaya chu international rule of law noya hian ram tin ten kan nei thawa Israel hian right anei anga adikna chan vo veng him tura abeina konga US hian apui ve mai chawani anti voin chun dar som panhile hachan ve vela khan IDF ta chuan thuchua an siama tin haibaka hian Israel sarkar khroitu ten soichuana hanai boka UN in aputang hian Egypt border kaltlangin UN kai khroina hnuaya Gaza mi puite tranpuina turin humanitarian aid hi Israel chuan peklu RMT ti anpong zarta mase UN kaltlanga tranpuina ron lut tur hi mundang khoyama alu anram tilawa Gaza Strip chimlam panga indona wanga turtu Palestine mi puita hnena chau athleng turania heibaka hian Egypt border crossing atang chau lo chuan Gaza mi puite tranpuina hi khoi mun atang main alu anram tilobok
Israel chuan hei hi Palestine thunai tu tele Gaza Strip of tu Hamas hote tranpuina turatana ruam man anilawa mi puita hnena chau athleng turania anni hnena hian pakhat po athlengani chuan UN kai hruina hnuaya humanitarian aid kalpui tur hi chople chilin danchang ngal ani donani tin Israel Defense Force chuan thuchua an siam poka mi puita tranpuina tur hian eile bar turte tuithiang limin turte medical supply ta chaulo chu tranpuina dang rang chu remti alani lawani antibok heti lai hian Hezbollah hoten Lebanon side lampanga trangin rocket mangin handon kap velea Israel sipaiten report anpek dan chuan Nizana Khan Israeli Defense Force te position Golan Heights tamile mundang tren khata an position ta chu Lebanon chimlam panga Hezbollah ho ta chuan ronbitumin rocket mangin handon bai chiam maya hemi chanlet na tan hian Nizana Khan Israeli Air Force ta chu chople chilin an cha chokngal ruprupa Hezbollah ho anom na mun Lebanon border chimlam panga hian Israel sipai ta chuan air strike an vanai le ta heti lai hian The Times of Israel report an pek chunjom dan chuan voin chun dar som panni Harik Madeu Khan Hamas underground site te Gaza Strip chunga hian bay ania Hamas firfiak poltane na in ka ton na chu mun tam taka athengani Israel sipai Gaza Strip chunga homek ta hi IDF Infantry Combat Engineering Force te Tank Regiment hengemazat tuna hian Gaza Strip chunga anlo meka ground operation hi kalpui chunjam mekani tin voin chun dar som panhi le minute som thum khan update anei bok heba ka hian nizana tranga voin chun dar som panhi thleng khan Israel sipaiten van boro ka trangle leilama tranga Gaza Strip chung anlu chilna hian Palestine firfiak pol Hamas group ho inhum himna tana leihnuaya leiver tam tak ansiam ta chu hengemazat ti chiat ania Israel Air Force 10 anchin chiadan chuan underground site anti Hamas ho 10 leihnuaya tombuk kwa anthrauna hi munza somnga veljata ti chiat sak ani nizana tranga voin chnulam thenga Israelin beipui thakna hian Israeli sipai tejinga nunna chanle hliam tuar hanom hriat ani lawani tin The Times of Israel chuan han reporta mase Hamas ho engemazat chu tha ania Al Jazeera chuan report an pek danin Israel Defense Force tele Shinbet Security Service nuaya nili unit ta chu rong takin Gaza Strip chunga hian handon chea he operation tun thlenga an kalpui meka wang hian mitam takin nunna an chan toni antia mase Shinbet Security Service in thuchua an siam dan chuan tun truma baipui thak na hi amada tranga romman lok ania Hamas hote tombuk le kantar katurbik ki uluk takin thiar khana Hamas hoten lei nuaya leivera tombona tana anman le rocket ron ka chona tan le ral thum chikrang rang handa thatna mun chu target big ania chung mun tam tak chu ti chiat ania civilian mun ma khoi anilawani tin an puang jara heba ka hian hebe puithakna hian Israel Defense Force tale Shinbet Security Service nuaya nili ta chuan unmanned aerial vehicles anti drone chikrang te Hamas hoin annei enkola drone manga Hamasin operation annei dan tur Roman tuber aburubek chu voin khan tha ani tin anpung jarbok aburuk be antha tak hian drone manga beipui thakna chau hi a kondak anilawa October nisaria Israel ram chunga Hamas firfiakten Israel poisoilo mi tam tak anthale Israel civilian tam tak tuna anla hren mek telaka hian mopurna sang tak anaya planning titu ta jinga role poimo tak play tu ni tin anpung jarbok isam aburuk be thatur hian IDF huang chungami nilo Shinbet unit nuaya nili hotele Israel leilung chanchin jermi ta chu antrang ho veka lei nuai thuk taka leiver antom himna huna awm ngeyani ti hi Shinbet unit lampang hian an confirm phota tichuan atom book lei nuai thuk takami hi engtin nge bom manga ti chiat ani thayang ti chu Israel mithiam tam takte ngai tuana ti buai tu anita mase Israel leilung chanchin jermi ten uluk taka anjur chian nuwa
atom na mun hi ti chatur chuan bom chak tak man angaya ma se chu tiang khopa bom chak chu an mangani chuan leilung pon lampanga civil mi chena mun area zau tak chu nasa takin ati chedona civil mi tam takin han tur bok donani antia ti chuan ngai tuna thar han sengta Israelin nizana bom hathak ki an bom hian lever khol hapai telti maila Israel in do thlona ten thlona tanga an thak nuwa hian le thlen vele puak ngal mailovin lei chung chu fit engemozat chan chu aver phota chumi nuwa chuan hapuak ta hetianga hapuata ka wang hian lei nuaya an tombuk tam tak chu ti chiat anita isam haburuk be an tha theina tura rom manna an siamang deuh hian mundanga baipui thlakna po kalpui anita leinhuai thuk taka hama soten tombuk an nei mun tam tak chu ti chiat sak anita ani azias chuan report an pek danin Israel sipaiten he baipui thlakna leinhuai thuk taka puak thai tur bom an man hi technology sang tak ania engtianga duan nga ti hi hriat mai thei ani lawani anti ti chuan Israeli Air Force te hian he technology mang hian Hamas underground site zasam nga zat chu anti cheta ani nizana Israel sipaiten baipui han thak na le voin thenga baipui thak na hankal pui chunjom na hi Gaza Strip a Hamas hotele Palestine mi pui te mai baka Israel ram chunga Israel mi pui thren khatte tan chuan zan top theilawang mai ania IDF tele ground troops te hian operation satlia hankal pui lawa IDF major operation tin soi ania Israel mi pui zinga an chung te chin khriat lawa tun thlengalo mek hi report alu belta zela tun thleng hian Gaza Strip a hian Hamas virfiak pol te hian mi zani samni pakua ayatlem lo chu khren be an nei mek ni in halangta Hamas hoten an mi khren tam tak an thattonia media thren khatten an soilan chu Israel Defense Force te hian an pom chialo boka Prime Minister Benjamin Netanyahu te Defense Minister Yoav Gallant tele World Cabinet member dang te chu Nizana Khan emergency meeting nain han thu khom ngala Gaza Strip chunga po tuna baipuyan thlakna mun turatana ruam manna an siam huna hian Hamas hote hian an mi hren te hi an dania hriatna aum ta thut maya hei wanga emergency meeting hi ko ania Mase major operation hi thultir ani ta chuang lawa achan chu World Cabinet meeting hian Hamas hoten an mi hren an dana mun hi Israel ramrebul naya an dain an ring lawa zirchena tranga an mudan poin heng muna hian Israel mitang te hi an dalawani ti hi confirm ang tluk ania chuwang chuan Israel fighter jet tele leisipai ground troops sauta chu ral thom chikrang nen Gaza hian an luta major operation hi an neita ani heti chung hian Israel mi pui an chungte tun thlenga nomna chin lathelo te hian nizan hun kha rei hanti hlea voin thlenga in dona halatop lo hi an ngai athalo boka lauthong takin anom mekani tin an report bok ti chon chanchin kan buat sailaya report nu hnunglam panga chuan Israel sipaiten major operation an ron nei hi Hamas hote an lungoi lo hlea an froi tulu tele Hamas member tam takin nunna an chanta ka wangin Gaza border community te Niros ho an chena muna rocket tam tak anon kaplut leta voin chanulam panga Hamas hoten rocket tam tak anon kalu lewang hian Niros community te chena mai baka hian Israel ram chung mundanga po rocket hi akal mai thaini in an soiboka mase engtiang chen nge heng rocket te hian na athoti hi diharat chuan hriat mai thai aniri lawani antia The Times of Israel chuan report kim changjok an ha mek thu an soilang bok heti lai hian Israel chet vel na chungchang hi Al Jazeera lampangin report an pek dan chuan Turkish President Recep Tayyip Erdogan chuan chople chilin Israel hian omjan ailawa Islam sa khozui tu mi puite han bai chiap na hi topsan turin kadwa Israel bombardment ta chuan Gaza hi nasatakin han baya nizana han baina ringot pokhan an target berta chu mei chiate no pangte poisailo civilian te ania humanitarian crisis lian tak athleng mekani ati
hei baka hian IDF ten thu chua an siam ang khan Gaza Strip chunga hian an teng tele Israel sipai leilam sipai te chu an la chambang me kani ti an reporta mase khang mi te kha an chambang satlia niin a hriat lawa Al Jazeera chuan report an pek dan le video footage chanti chuatanga halandan chuan voin channu dar khat thleng khan Israel sipai te hian Gaza Strip chung marlam panga hian baipui an la thak chungjom jalnin a hriata artillery mangin nasataka an ka wangin Rafah chimlam pangle Gaza Strip marlam panga kholian tak tak ta chu khopui chung zone van bo rop te mei khuin halwa khat vekani anti kanron soilan tong khan Israel hian baipui thak na hi mun thuma an thena ama sabara chuan van bo ro katranga baipui thak na ania hemizwa hian ground operation hi antan turangai ania ti chuan Israeli radio station chuan French ambassador to Israel hankomna Israel hian second phase chu an kaitran mekka leilamatranga in runna ground invasion chu antan mek ni in alanga mase heta hian engthil nge thlengdon tile eng tiangin nge han kalpui don tero hi chu engma thil chiang kuang taka hriat thei awm lawani ati Israel lampang po hian ground na anlu chiltani ti hi an phalem lo boka Israeli military spokesman Major Nir Dinar chuan AFP hena report apek dan chuan kan sipai tele ral thuam chikrang krang ta chu Gaza chunga hian thonlu hanitoa mase hei hi full scale kalpui hanilowa tlema zong mahruai tu hanlu chawania nimin zirtobni tlailam pangatrang khan Gaza Strip chunga hian thonlu tran hanitoni ati Israel sipai ta chuan voin channu dar khatle achan vevela khan Hamas hoten han beile ta wangle Hamas nena in kana hi Gaza Strip chunga hian lian tham taka athena wangin Israel sipai zingami sergeant officer Shirel Hempor kumsom ni vela upa Hamas honena hanin kana muna hian Hamas firfiak polten an kap lumani ti an pongzara ti chuan Israel sipai hein dona wanga nunachan homto jongjong hi mi jathum somvel hantlingta ani ole khati jong kha tuntumatana update kan nei theite nilephot sela kan video lo thlir tu kan channel la subscribe lo tan milo subscribe saka like le comment te milo pek saksel turin kan som chewa ti chuan lowinen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudonia